Bueno, ladies and gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, aso kimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas iti sigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana daw manipod iti dinto ang kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaisuna. Dawanan nung labida tayo anay Kapitan Enteng. Nakita mo di washing machine ni Mari Banang? Adaya washing machine na. Inggatangan ni Kapitan. Ay, imbag man maray. Nagmayat. Ay na, makitam lang day jay umapal ka. Panggapwak ko mga umapal. Ay, kano automatic ko naklang rudan. Di oray man isulaang ti adda automatic na iti intero alubaw. Jak apalan. Kabailan di washing machine na tagluto iti pinakbait. Anya! Washing machine? Agluto iti pinakbag. Kunak mangarod kang nga umapal ka. Naidumduma day jay. Oh, anya pa nga iti kabailan na alutuan? Inapoy. Kasla rice cooker? Wen kunak lang arudan. All in one. Nagmayat. Umapal ka? Wen no dala kwartak gumatangak matitikas jay. Tila apalam. Kita ni antik aw. Nay, nakatugaw met ijay sirok ti guyabano nga agsilsilpaw. Agkuy-kuya ko ilangan ni antik ita, nanatuyang. At dangamin washing machine na ang mga ramid amin na trabaho na. Ay, kwaraw. Nangina ka di day a washing machine ni Antime. Uy, nangina Kat no nasurok a kwarta ti pinanggatang ni Uncle Kao. Ay, saus, nagninamutang. Isulang ti adakas di a washing machine na dito'y kabildatan. Di ko na. Apay, gumatang ka man. Agpagatangak met akin ni Badong Kao. Anusak nga agsida iti tuyaw. Uray no kastoy ang nabanbanuga ka nagtrabaho iti bangkag ko tuya. Tapnod na maurnong ta pagpatarimaan da ito'y balay ta. Apay anas kan aday to'y balay ti ipatarimaan mo. Kit no marmarban. Igatangan nakit di iti washing machine. Anya. Ingatangan to pa'y ni Kapitan ni Mariban ang iti washing machine na nga agluto iti pinakbot kan inapoy. Ay sigurado ang nangina da ita tuya. Adamat urnong mo. Pagpatarimaan ta nga raw dito'y balay. Talaga di na kung dungdungwan ba daw? Ay unay kamitin tuyang. Agkusilap ka man ay. Dungdungwin ka tuyang. Uray man no, di ka agdigdigas. Na, igatangan nak nga raw iti washing machine akas ijay washing machine ni Maribanang. Pangalak nga iti igatang ka. Gumurakan ka no di nak igatangan. Saan ka nga ilutlutuan iti kanaw? Saan ka nga ibalunan ijay bangkag? Kita man no asino ti mabisinan. Winay. Igatangan ka. Yaki day. Aguray ka man paray. Ay, apay paray. Amok nga apura ka. Ada nga meeting ko. Damagag man no, sagmamanaw jay pananggatang mo iti washing machine ni Maribanang. Da. Apalan ni tuyang ko kay. Nangina da jay paray. Saan nyo akabailan agumatang itikas jay? Nangina talaga, paray. Ado ti zero na. Ipilit ni tuyang ko kay. Ngay gatanga kitikas jay washing machine. Pangalan nyo nga iti kwartayo. Agbangbangkag kayo laang mat. Uy, nga rod Ibagamkan ko na nga anusan na pailang tiagil kahil. Di nan arapa apon tikas jay kangin at washing machine. Nay, kabadaw. Nakapanimid ka mo dito'y sango ti tersenak. Ay, agproblema. No pangalak iti paggatang ko iti washing machine nga ipagpagatang ni tuyang ka. Agpagpagatang? Uy, nga raw. Kunakon kat nga umapal. Pero may tiapal na. Di yu pilitan ti gumatang ano awan igatang yaw. But nga na nga raw.
Ay, Saan nagkano nga ilutwan iti kanak no jak igatangan? kahit kasanungay no awan igatang yaw. Tatabadaw. Ah. Kaya't mau ta i-drawing ko day tarupam. Problemado ni Kabadong. Saan mo aluklukwan, kwaraw? Ha? Anya ti problema maya tatabadaw. Dakal ti problema kwaraw. Kwarta, ti problema na. Awan igatang na iti washing machine. Akas iti washing machine daan time. Ah. Problema aya day ta. Ah, Kabadong. Andan sa may pautang ni kwarog kang ka. Agpapada tayo. Awan mo't makukwartak. Ha? Ang mamok ti solusyon day ta problema am tatabadaw. Ha? Anya nga kwaraw. Tangay na laingak ngag-drawing. Saan na day tarupam ti drawing gaw. Kailangan washing machine nga apalan ni Nana Tuyang. Anya? Ah, Ay unay kan kwaraw. Agparparikuta lang aruday. Ang awan nakpay. Kwarag, Ah, anya day ta ido-drawing mo? day ti washing machine mawantay. Ah, apay anaskan nga i-drawing mo? Para kini Nana Tuyang. Ay, umapal man gatan. Aw, day ti paglutuan iti pakbait. Ah? Iti bangir na, jay mo't paglutuan iti napoy. Day ta tijak pa'y na drawing antay. Ay, i-drawing mo pa'y ditan anangin na day ta. Tapno amuna. Badaw, kaano da nga i-deliver di washing machine ka? Kaya't mo na makita di washing machine mo. Adan? Saan ka nga gungit ano makita? Ne, apay ko mga agungutak ngay. Dayta, di washing machine mo. Ayan na. Dayta ni, nakadrawing. Kita Anya? Dayta, di paglutuan na. Agsumbangir da. Dayto'y may di paglabaam. Na ikaw, padinanog na ngay. Anwag day ta drawing. Agoray kamay. Papalam to yan. Tay pang orkon. Ay, sus. Malmalwon ka Ay, sus. malangan. Tumparakat pa daw. Taray! Mapalintag lamang dito yung barangay hall, paray. Ay, apay paray. Kamkamatin na nito yan ko, paray. Ha? Dawi na pangaur. Apay, anyat basol mo? Diyak nga ron maigatangan iti washing machine na, paray. Ha? Diyan drawing, timpakitak kin kwa na. Saan namut akayat? Ay, di ka madanagan, takasaritak ni Tuyang. Ay, paglamang ngay nga ta, paray. Aglamang kan, di talikuda. Ay, mapangurnak lata, paray. Ay, don't worry. Di ka madanagan. Huwag kang mag-alala. Ayan ni Badaw. Ada di tayo, maray. Ayan na, kapitan. Adak, dito yung likodan ni Parinteng. Umay ka ditaw. Asos. Maray. Ha! Nadagsan ti basol kanyak dayta abadong kapitan. Ay, di mo man dosaan ani, pare ba? Dong takaasimot, maray. Winmud nga minto yan. Ay, no saan nakaamaigatangan iti washing machine nga automatic. Di mo ipilit ang paggatang no awan paggatang yaw. Kaya't ko nga rod ti automatic a washing machine. Maray, makuntinto ka ka din. Tasi ka lang ti dungdungwon na. Awan sa bali. Talagang awan sa balin, paray. O, kita. Santo pa nga agbrabras. Na! Agam labkulat ka. Naging mo, maray. Iso nga ibaba mo ti pang urmuon. Paray, saan na mudlat nga ibaba? Maray, ibaba mo ata ni mabutag ni pare ba daw? Ala, agawid tangarudan. Agawit kayo, pare. Ay, agyaman aking ka, pare. Maray, Ay, nabatim ti pang urmaw. kukuha mo, kapitan. Sige, tayawid ko. Imbagla pagsongro. Inkarek dito ibagay. Asaan akon nga umapalkin ni Mariba ng maray. Anya man ti adakan ko na nga awan kanyak. ay, apay nga minanaskan nga apalam ti padam a tao. Ay, naragsaklaklatan no anya ti adda kanyak maray. Kauwan Narigat mo't ngamin no pilitig ni Badong ko agumatang. Katawan mo't igatang na. saan na nasaya at ti managapal. Ay, wan maray. Damari ba nang matkan kapitan dagijay? Ay, wan, nagkuyog damay.
Mapanda siguro ijay ilay ta nakasukat damay. Mapandaman siguron gumatang iti appliances da. Gumatang daman siguro na iti automatic nga appliances da. Sana kun nga umapal, Maray. Agbantay ka pala dito'y balay ko, arog, tada papanan mi kanyanten. Ha? Sa dino ti papanan niyo, Uncle. Ay, ibagatan dungaw. Ay, ibagam nga minan, tapno am muna mat. Inak igatangan ni antim iti kutsay. Ha? Kutsi! Wen, At danton kutsi ni Anday. Ay na, kasta ka dungaw ni uncle mo kanya. Oy, yung kayo nga rodain. Siya akong tagbantay dito'y balayaw. Bantayam anaimbag dya automatic a washing machine ko kwarog. Wang, Anday. Mapana ka, na bangkag, tuya. Wan, inkan. Usarag, di pato kay. Badang, kita da jay, oh. Wow, kutsay. Ay, nagmayatin tuya. Akin kutsi nga ta. Apa nga, si Marda nga di batog tibala ni kumpare nga inteng. Bisita da siguro, Ne. Damot pare inteng kan maribanang tibim maba. Kutsi dan samay. Winsa. Ha! Kita man day tabadaong. Nakagatang day ti kutsi da. Ha, agungit ka man ang tuyang. Awan pa'y pulos ginatang mo para kanya. Mangrugi ka man ako nakaon. Na. Oh, nangagmaw. Wine, nangag ka. Nagbusina. Busi na jay kutsi da. Nagmayat adeng gaun. Nagmayang around. Badaong. Apay, Igatangan nakman mo't iti kutsi. pangalangay tigatang ka. Saan man natilay pagpagatang mo? Sika, tuyang. Ay na, nagmayat ti busi na dya kagat-gatang ako, Chime. Saan ka day, pari badang? Busina lang. Ayat mayat maray. Ay, mayat amin aparte ti kotse, May. Amo ka nangina ti pananggatang yun ay takot si Maria. Ay, wun talaga anangina. Aya, Igatanga mun ani tuyang mo, tapno saan nga umapapal. ay, pangalangay tigatang ko maray. Amom, pare, no igatangam iti kotse ni Marituyang, sigurado amainlabkan ka iti husto. Ha? Ay, inakman nga ron ija ilay. Ingkamot gumatang iti kotse. Nagpaili ni Badong mo, Maray. Mapandakan samot igatangan iti kotse. Ha? Adda nga ta igatang na. Amom laeng ngay no adamot ilemlemeng nga akwartana. Ay namaray, saan ko nga apalan ti kutsiyo? Taamukmat anangin na ti kutsi. Naamiris ko, nga uray saan anabalor ti gamit mi kinibadong ko. Basta naragsak kamay. Ha? Ne, Maray, nangag mo day jay? Un maray, busina mo't anagmayat. Ha? Nibadong kumat day ta sumungad. Tuyang! Inggatangan kan iti busina. Denggam denggam. Busina laang ti ginatang mau. Kit iso lang arot ti kabailak mo tuyang. Umay mo sublatan na pindo-pindutan. Sige man. Ay na, talaga dungdungon na abadaw. Ay na, when Maray, mayat dayta. Uray busina laeng ti kabailan agatangan ni Pari Badong. Ti importante, naragsak kayo adwa. Wan maray, iso amanipod ita. Saan akon nga umapal iti uray anya. Tinaskan, naragsak kami. Kung saan kami nga agbisayin kinibadong kaw. Husto ka, nanatoyang. Isardeng mon ti ugali ama nagapal. Tinaskan, kat naragsak kayo kinibadong mo. Kung saan kayo nga agbisin. Ala, sige. Dudan, tinagibusan ti sabalipay nga istorya. Ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysuna. Dawanin ang love
bida tayo, anay! Kapitan Enteng! Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540, ken daytoy ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangag.